Dumelang, le amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e, re a go bua ka tsamaiso ya gore o bone dituelo tsa sekoloto. Pele ga ke simolola mo kgatisong e, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke rata go le itsese gore ha le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara, go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ha ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng. Le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetsana tse di rileng mo teng. Ha e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo, le kgona gore le bo le tobetsa ha go teng show more. Kana ha e le gore le mo mogaleng wa letheka, e be le tobetsa ha go nang le mokwalo o supileng ko tlase hong gore go le ise ko description-eng. Ha le tsena mo description-eng le a ko tlase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala. Ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong, go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong. Ha re boela mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno, mo ke tsela e e buang ka gone gore motho o ka dira yang gore a bone madi a gagwe ha a ntshitse sekoloto. Re tabe re bua ka dikoloto tse e leng gore di itebagantse le motho o tabeng a reketse koloi ka sekoloto ke banka. Re itebaganya le batho ba e leng gore ba tsere sekoloto e le mo go teng personal loan, kana ba tsere sekoloto ba dirisa dijarata kana ditsha gore ke tsone tse e leng gore di ta dirisiwa go bona gore sekoloto se a duela. Mme motho ha e le gore o hile motho madi ka sekoloto, mme motho yo a sa duele sekoloto se, kgang ya teng gantsi e simolola mo e leng gore motho o taba a leka go bua le yo o mo kolotang. Ha yo a mo kolotang a sa bue sepe, go rela gore kgang e tabe e ya ko diagenteng. Gantsi segolobogolo ha motho o batlang sekoloto yo e le banka, go ntshiwa mo mokwalo o go teng letter of demand. Mo teng ga lokwalo la teng, diagente di tabe di bua gore re thapilwe ke banka ya bolebelebe. Banka ya re o kolota madi a selekanyo se se kana. Yaanong re kopile gore re go re duela madi mo nakong e e rileng, e seng jalo re ikgogela ko kgotlatshekelo. Ha motho a sena go bona lekwalo le, go botlhokwa gore a ikgogele ko diagenteng gore ba kgone go bona gore ba buisana jang agente, motho yo o kolotang le motho yo o kolotiwang. Mo gongwe ditumelano di kgona go nna teng mo go teng acknowledgement of debt. Mo teng motho o kolotang a bua gore tota ke ne ke rile ke ta duela sekoloto se sa 100 pula ka 10 pula 10 pula kgwedi le kgwedi, mme go padile mo nakong ye ke kopa gore ke duele 5 pula kgwedi le kgwedi. Ha e le gore motho o kolotiwang wa dumela, go tabe go bewa monwana mokwalo oneo wa acknowledgement of debt ke motho o kolotang. Ha e le gore motho o kolotiwang ga a dumele, go rela gore kgang e tswelela pele. Go tshwana le ha motho o kolotang a sa ikgolaganye le batho ba, kgang e tswelela pele. Go tswelela pele ga kgang ke gore jaanong dipampiri di tabe di isiwa ko kgotlatshekelo, dipampiri tse di bitswang gote writ of summons. Mo teng go tabe go buiwa gore ke eng motho o a ikgogetse ko kgotlatshekelo. O tabe a tlhalosa gone gore o ne a na le tumalano ya gore o ta adima motho madi, mme le gore madi a teng a ta busiwa jang.
gore motho yo o na le sebaka kana nako a sa duele jaaka go ne go dumalanwe jaanong o batla gore a hiwe katlholo ya kgotlatshekelo. Mokwalo o go teng writ of summons o tla bo ya go hiwa motho o sekisiwang. Motho o sekisiwang e kgona gore e bo e nna motho o tsereng sekoloto. Ha e le gore motho o tsereng sekoloto ke kompone, go tla bo gona le motho o mongwe gape o gantsi a batiwang gore a beye dipampiri tsa monwana o go teng ke surety. Go na le nako e nngwe mo e leng gore motho o e leng gore o kopa sekoloto a dirisa lehatshe gore ke lone le le tla dirisiwang, mme lehatshe leo e se la gagwe. Go tla be go diriwa mo go teng surety mortgage bond. Ha go ntse jalo, motho o e leng gore lehatshe ke la gagwe le ene o tla ba a sekisiwa ha godimo ga motho o e leng gore ke ene a tsereng sekoloto. Ha go sena go ntshiwa dipampiri tse di sena go hiwa batho ba tshwanetse gore e be ba ipuelela kana ba ikuelela gore ke eng katlholo e se ka ntshiwa kgathanong le bone. Ha e le gore o batla go itse gore tsamaiso e ntse yang, lebelela kgatiso ya me e ke buang ka tsamaiso ya kgotlatshekelo ka dikgang tse di simololang ka writ of summons tse di bitswang action. Ha motho a sa tsenye boikuelo gore ke eng a re motho o kolotiwang a ska hiwa se a se batang, motho o kolotiwang o tla be a tsenya mokwalo a re motho o ga a tsenya maikuelo go kgathantsha kgang ya me, ka jalo ke kopa go hiwa katlholo e ke e kopang. Mme ha e le gore ne o dirisitswe lehatshe jaaka ke tlhalositse, o tla ba a kopa gore lehatshe le ka sebelebele e nne lone le le rekisiwang pele, mo go bitswang gote specially executable. Ha go ntshiwa ona mokwalo o wa katlholo, ha o ntshiwa ke kgotlatshekelo moatlhodi, jalo motho o hilweng katlholo o tla be a ya go kopa mokwalo o go teng writ of execution against immovable property ha go dirisitswe ditsha. Ha e le gore di ne e le sekoloto go sa dirisiwa sepe mo go teng personal loan, go tla be go ntshiwa writ of execution against movable property. Go tla be yaanong motho o go teng deputy sheriff a hiwa writ of execution ye, a bo a ya go gapa. Ha setsha e le sone se dirisitsweng, o ya go gapa setsha se ka go isa mokwalo ko deeds registry. A bo a ntsha kgatiso mo mokwalong wa dipampiri tse di balwang, a bua gore dilo tse di a go rekisiwa leng. Ha e le gore ke writ of execution against movable, o ya go dira jaaka ke tlhalositse mo kgatisong ya me ya pele. Ha go sena go rekisiwa jalo, bogolo yang mo go tsa lehatshe, o kgona go ithela e le gore nako e go rekisiwang go na le batho ba babedi ba e leng gore lehatshe le le dirisitswe mo go bone. Yaanong ha wa ntlha a rekisa, wa bobedi le ene o tla ba re ke kopa go tsena mo thekisong ye. Wa bobedi o kgona go tsena mo thekisong ye hela ha e le gore le ene o hilwe katlholo ya kgotlatshekelo. Ha go sena go rekisiwa jalo, go rela gore madi a tebe pele a duela o rekisitseng, ebe a ya go neelwa o wa bobedi, go tswa gore ba kwadilwe gore ba tsamaya jang mo go tsa dikoloto. Ha madi a sa kgone go duela ba botlhe, go a go supiwa gore madi ga a kgona go hetsa sekoloto sa ntlha, kana a heditswe ke sekoloto sa ntlha mo go rang gore sekoloto se sa bobedi ga se a duelwa. Motho wa sekoloto sa bobedi ka gore yaanong setsha se a neng a ikaegile ka sone se tsamaile, o tla ba a e boela ko kgotlatshekelo a kopa writ of execution against movable. Mme go diragala jalo le ba sekoloto sa ntlha
ha e le gore madi a setsha se rekisitsweng ka one ga a ka kgona go duela sekoloto sotlhe. Mme ga go sena go rekisiwa yalo go diriwa mo go supang kgaogano ya madi mo go teng plan of distribution. Madi a setseng a santse a kolotiwa a go tswelela a ntse a batwa mo bathong go gapiwa dilo tse dingwe. Ha e le gore ga gona dilo dipe go thelele go rela gore motho o kgona gore a bo a thathelelwa sekoloto. Ha motho a thathelelwa sekoloto ha a tswa ga go re le gore sekoloto se phumogile, o tshwanetse gore a bo a ntse a tswelela a duela sekoloto se. Ha motho a ntse a tswelela a sa duela a lathela mo kgolegelong go kgona go nna le kgonagalo ya gore kgotlatshekelo e re motho o ntse a lathelwa mo kgolegelong kgapetsa-kgapetsa mme ga a duele go a bonala gore ga a na bokgoni. Mo go ntseng yalo kgotlatshekelo e kgona gore go tswelela pele e be e gana gore motho o a bo a thathelwa. Mme dikatolo tsa kgotlatshekelo tse di ntseng yana di tsaya dingwaga-ngwaga mme ebile motho o kgona gore a ba tlogela o mongwe a tswelela ka botshelo a ba ata dingwaga tse di fetileng a re o gopola taolo ele ya kgotlatshekelo kana o santse o nkolota. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona re bua ka mo e leng gore madi a tserwe a dirisitswe go reka dilo dingwe jaaka dikoloi. Mo tsetlaneng ye ra go dirisa dikoloi e le sekai mme e kgona gore e nne dilwana di se le go thelela. Mo kganyeng ye ha banka e hile motho madi e be e mo rekela koloi, ha koloi ye e setse e sa duelwe jaaka go ne go dumalanwe, banka e kgona gore e bo e gogela motho yo o reketsweng koloi ko kgotlatshekelo. Mme ha e mo gogela ko kgotlatshekelo yalo ya go mo goga e re motho yo ke ntshitse madi gore ke mo rekela koloi a ba a dumela gore o tla nna a ntse a ntuela jana le jana. Go padile gore a ntuele yaka na a dumalane jaanong ke batla go tsaya koloi ye ke e rekisa. Banka e na le teta ya gore e tseye koloi ye ka gore ha o lebelela ditumalano o bona gore o loga banka e buile gore o ithelela o hetsa go duelela koloi ye ke yame. Mme se ke boammaaruri le ga gongwe lekgetho la koloi lone le supa gore koloi e mo leineng la motho o e reketsweng kana yo o tsereng sekoloto. Mo go nneng yalo go tsisiwa tsone dipampiri tsa go teng application e be di a bohiwa motho o kolotang. Yaka ne ke tlhalositse mo kgatisong ya go bona dikoloto tsa di-personal loan le di-home loan kana di-mortgage bond, motho o e ka nna kompone e be go nna le motho o mongwe o e leng gore o ne a saenile a moruhatsa go te surety gore kompone ye e tla busa madi kana e tla dira dituelo. Ha batho ba sekisiwa yana e be ba sa bui sepe, banka e tlabe e kopa kgotlatshekelo gore e ba heka tholo e ba e kopang. Koloi ye e tlabe e ya go tsewa ke deputy sheriff ebile e tlabe e ya go tsewa gongwe le gongwe ko e leng teng. A e mo matsogong a motho e leng gore wa kolota kana e mo matsogong a motho o selehela. Ha koloi ye e sena go tsewa e tlabe e rekisiwa. Ha e sena go rekisiwa madi a teng a tlabe a supa gore a dirisitswe jang. Ha madi a sa lekana go duela sekoloto sotlhe go rela gore madi a santseng a kolotiwa a tshwanetse gore le one a batiwe ka go buela ko kganyeng yele ya writ of summons.
mo go reelang gore banka kana motho o kolotiwang o boela ko kgotlatshekelo a tlhalosa gore kolo ga re simolotse e le tumelano ya sekoloto sa go reka koloi. Yaanong koloi ne e sa duelwa yaka go dumalanwe, jaanong re rekisitse koloi go setse madi a kana ka 10 pula. 10 pula yo ga a duelwe, ka jalo ke kopa gore ke hiwe katlholo gore motho o nkolota 10 pula. Ebe e tswelela hela jaaka ke gatisitse pele ka kgang tsa tsone writ of summons kana tsa action. Mo ke go helela ga pato ya sekoloto se e leng gore ga se duelwe. Go botlhokwa gore le lebelele dikgatiso tse le di lebelela le dikgatiso tse dingwe tse ke tsenelelang pele kana ko teng ga ke bua ka tsamaiso tsa kgotla, ka gore ga le di lebelela mmogo le kgona go bona gore di tsamaisana yang. Ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke sologela ga le bone sengwe sa mosola, ke kopa gore le rate le amogane molaetsa o, ebe le nna mo kgatisong e nngwe e latelang. Ke kopa gore le leletse toloko gore ga ke tsenya dikgatiso tse dingwe gape ebe le kgona go itse. Go siame.